Ni wowe? Ni njyewe munyeshuri wanjye amakuruzi. Ni sawa? Niko. Urakigisha imibare? Imibare sugira ngo nayireka. Uri wankubitaga 0 shaho ziko nazarangiza buri mvute. Oya wenda ndagiraga ngo uzaba umuntu nyine kugira ngo nawe uzagera hano wigeze. Ubu se uri kujya he? Ubu ngubu rero narinje mu mahugurwa I Kigali. Nkurangire sonatire. Wagumfashije rwose no kuri kabisa. Uje gusubira inyuma. Ego. Nusubira inyuma rakata kuri dogere Celsius 50. Uhita ubona uduhande tubiri imbere yawe. Agahanda kamwe kamanuka ni X, agatambika ni Y. Urakomeza mu ka X. Ako kahanda ka X karangana na milimetero 2000. Milimetero 2000 nugera imbere wa turi tuyira dutatu. Kamanutse hari agatambitse hari n'akaberetse mo hagati. Ako kaberetse mo hagati ni Z. Ntabwo urakomeza muri Y cyangwa X urakomeza muri Z. Muri Z. Iyo Z rero iwanye na santimetero 2000. Urahita uhura n'agahanda imbere gato gakase kagatsambika kakongera kakamanuka. Ubwo gahanda gakoze tara yangu. Urakazenguruka rero sasa. Ngo nugushaka umuzenguruko wako gahanda. Wakoresha iyihe Pythagoras theorem cyangwa se Pascal principle. Ako gahanda karangana na santimetero 4535. Nugera imbere gato urakada kuri dogere Celsius 250 urahita uhura ni cross. Iyo cross iri hano bita Rwandex. Iyo nagari cross kwanza ni rompwe. Iyo rompwe imeze nka sifeya. Uzi sifeya? Sifeya rero nayo urayizenguruka. Gusa ku muzenguruko w'iyo sifeya urakoresha ikirwa trigonometric sako theorem. Sifeya irayizenguruka ingana na decametero 25 iyo sifeya ni nini cyane. Numara kuyizenguruka urigena imbere gato. Imbere gato uragenda sanga wenda nka metero 20. Metero 20 gadaguri degore 325.